Piştî ku bi dehezarên penaberên Sûriyê ji ber şer û pevçûna xwelîstînorên Ewropayê dan, avakirina herêmeke ewlekariyê jî li nava axa Sûriyê û Rojava careke din kete rojevê. Rayadarên Tirkiye di hemû platformên navneteweyî de vê daxwazê ve dibêjin. Lê Amerîka û Ewropa heta niha jî li dijî avakirina herêmeke ewlekariyê ne. Bes rêveberên Tirkiyeyê dibêjin herêmeke ewle ava bibe jî ew ê li dijî berjewendiyên Kurdan nebe. ابراستی ترکیه و مشکلات خازی کو نب سری خاطنه بالدوالة را ام بیجن به مؤسسه بین الملل را به وانا جارت خازه کو حل بکه که اگر به کرمان جارا حقق وان حقوق وان پیشت چون وان اق پارتیج برا قد تشت کی تونز آچیناک ترکیه جی تونز آچیناک Li Rojava peyede û tevdem jî li dijî avakirina herêmeke be ewle ne. Lê enekese dixwaze herêmeke ewle ya navneteweyî bê avakirin û pêşmerge jî weke hêzeke Kurdan a fermî di vê herêmê de parêzvaniya Kurdan bike. يعني مجتمع دولي نتوي يعني دغاز دكن كو بلكي فارما هيدي فراب به كو بيشكي سوري يعني بيوري باراستني طبعا و بالا فرق وسرهبنا تقوات هنا يعني ايه ترور نكون بالناس كيبن نج حكوماتي ونج داعش ونج نصره وانا تنبنا افيش مرقا دكي جزء بارچاك جقوه نتوي سوري به وظيفه خو هرمه كردي بپاريزه Amerika jî welatên weke Brîtanya, Fransa û Almanya jî heta niha bi neyînî li dijî daxwaza avakirina herêmeke ewlekariyê derketin. Lê ger koçberiya qefle bi qefle ber bi Ewropayê ve berdewam bike, wê çaxê Ewropa dikare helbesta xwe biguherîne jî. Maşallah de kak, rûdaw pirsûs.